ربي عالمي وصفين إنسانا وصفين مروفان دو قرآن بيروز دا هر وها د سنة پیغمبر مدا جي باشکره هاتیه گوتنه دوی انسان باش ورانکه دروانکه دوی حقی خلقی نخو دوی به امانت به دوی به امان به دوی جی بدن خواه جی دیا خواه جی باو خواه جی در دور خورا هر وها دوی انسان هری باش به وصف انسان هر واد قرآن دجی باشکره هاتیه گوتنه یک جوان وصفه کو هر وان هوکن من به هفدورا کر کو دزیه هر وا انسان باشه کسی که دوی ورانه که افانا دنوا هفدا دحوینه اوجی متقینه یعنی انسان کو متقیمه یعنی انسان کو خودیه تقوای به پیغمبر صلی الله علیه و سلم کو دوی مجاردا گوتیه ما عربا یعنی عربن جی عربان دنه یان جی کسین دنه جی عربان بلنداهی ویتنه بلنداهی ده تقوای ده ایرامه و مثلا تقوای هر وها دنا و برنامه دما فتاره ده اما به هفدورا لبر گول خلیل الرحمن به اکادمیسین دکتر احمد تکینرامه پارو بکن هر وها می خبر ده طبی یک جوان وصفاین کو او جی مرو عدالت به مرو حقی کسی کی نخو دما کو مرد بجا عدالت کیت که بیرام مروا کی حضرت عمر که بیرام مروا حضرت عمر کو به عدالت خواه سروی دنیای هر وها بنا و دنگ بویه عدالت که اوسه کو بس 1000 ساله هر وها دنیا بحثا عدالت حضرت عمر دکه روشه کی هد دما کو نبونه مسلمان حضرت عمر و هر وها عمر بن عصر به هفدورا دچین ایرانه تجارت دکن مکه رابونه بکروان خواه رابونه بار کرنه هاتنه ایرانه لبر در باسوکا کو بکه و نوا باجار ایرانه لوی در اشقیاتنا دورا وان دگرن هر تشتیوان ددزن هر تشتیوان تشکی وان نابینه جارای کمین هاتنه ایرانه و لی ایرانه جی تشکی وان نه کسی کی ناست که نهره نبلی دبه برد سه ایواره دبه جمع هرم بری خو بدن خانه کی خان یعنی وکا اوتل نها هم خوارن تدایه هم جی رازان تدایه جی کی مهمه طبی دچه خانه طبی حال مسئله خودی خانه راد بجن بجه حال مسئله ما اوه ام هاتنه و داره جلی مدزینه اشیاء مدزینه دوای مدزینه هر تشتی مدزینه خودی خانه شاشت بینه چه دزینه یا لویدر شکسا چنابه ده بجه ایرانی شکسا چنابه اف در باجار ولات نوشیروان ده بجه بيجي زي مسألة زي حلق از جنوش روان را بيجم هر وان مفيد شيء صافي بكن خوارن داتينا بروان نان داتينا جموان جيج وانا بتخت ولا حسن وان ويد رازينه دبا روجا دني ايوار ناب ايوار هر وها نوشي روان في مسألة دبيهزه وص عاجز تبكو دبيجي افكيه المملكه من الولات من دزيه بك تزوان بگرن هر وها جزای وانجي بدرمان جزا چيه دزينه وهنگه سريجه كرنا والحاصل كلام وان حضرت عمر عمر بن عصر هر دو به هفدورا دعوت قصر نوشیروان دبن هر تشتیوان ددنوان بردست شفقه هي طاف درنای نوشیروان وان بدست خوان اخرد که بخمگینی وان اخرد که دبا شفق درتين طبعا حضرت عمر او به هفدورا درتين بر درباز دماغ درباز ج باجار در کون ج بر قلعه در کون دبینه کو سه حبل و در دالقاندینه حالا وان دکشنه و هنگی کسی کو دالقاندی من سوچی وان چنه بل سر سنگا وان دنفسینه حضرت عمر مرخت که رادبه دچه ایکو دنیوی دا هاتیه دالقاندینه لسر سنگاوی دنفسینه کو
عدالتا نوشیروان هر وها اوینا دیار دکه دبیجه اف کس سروک اشقیایه او کره نوشیروان دبیجه نوشیروان اوینه کو دزیه کریه هر وها او کره نوشیروانه اوه مسئله سردا سال سردا درباس بن مصر تفتح کرنه حضرت عمر عمر بن عاصر دبن مسلمان هر وها دداویه دا حضرت عمر دبه خلیفه و عمر بن عاصر جی دبه ملوک مصر یعنی والی مصر عمر بن عاصر دخوازه کو مزگفت که مازل چکه جبو کو کسین کو ورن داره نمیش بکن طبی درک دیار کریش خورا لو داره هر کس عرضه خدایوی دای والی لیک مایه بناوه یاسف نخواز عرضه خو بفروشه هر وها به حقش جبر کو جباوی مایه افدر و نخواز بفروشه به چقا تکلیف دکه چقا پره تکلیف دکه دیسا ناده دویش از نافروشم عرضه باوی منه وسیعتوی از نافروشم او درجی نه کرینه و مزگفت آمازنجی شنابه روژه که ایدی عمر بن عاصر عاجز دبه جه از نوالیه و درمه اف در اوی وره چکن اف عرض اوی وره سانده به زوره عرضی ویجه دستینه یا سف دناف خمگینیه دا دناف فکاره دا دفکره یا دبه جه از چوا یعنی اف ظلم علمت که هشیوی تی سریوی دبیجه کسی که کب عدالت اخوا بناو دنگه حضرت عمر لکوی داری المکه رادبه بکروانا روژا بمها در تی دچه جمع حضرت عمر و المکه دبینه دبیجه حال مثلا عمر بن عاصر اوه دبیجه اوه رادکه هستیه که حضرت عمر رادکه هستیه که لسر هستی تشتی که پچوچک دنفسینه اما هوا که کوسا پچوچک اوینا لید نره یاد بجه از هاوقا از ری از جبو وی هوا که پچوچک از هاتم خود فکر دکه ولی حسر چاراوی تنه بعد گره تی مصری یاسف دا به تایبتی تماشاوان ایجا یاسف داما کوتی وی هستیه دیده عمر بن عاصر لید نره لسر هستی چی دنویسینه دبیجه کو عمر جنوشی روان به عدالت تره دنویسینه دناوی هستیار دناوی هستی دا دبیجه من خطا کی کریه کرم کشتره ببره اشترا وینا اف اردته از متوبه دی گوتن کو عدالت جکرجی جهوال جی بلندتره عدالت حضرت عمر بیگمان کو نه حوجه کو مرف خبر ده اینو عمل لگر وان وصفین خوش ام خبر دن بکا او وصفه دیگه جن افدو انسان متقی درته کرم کن دما فطاره دست فکر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. او کسین کو لسر اکرانا TRT کردی هر وها لبر رادیویا TRT کردی نه نه دنگی مد چوان نه حالمه تماشات کن و بخیراتن سرچاویم سرسرم راحتنا برنامه دما فطاره ایرو دی سال لبر گولا خلیل الرحمن لبر مقامه کی وسا پیروزه کو ایرو می بحثا مجارک گلکی مهم و گرینجی بکن قرآن کریم گلو شما خاطیه خواره پرسکا پرهیسانه بگمان مرد کار گلک تشتان بجه لید بنگاه وان ده هر وها جبو انسان پرورده و جبو انسان به مروه کی قنج و باش و صالح جبو کو ریو ریبازان زانه به جبو انسان هاتیه سر دنیای هر وها ایرو عمل سر و وصفین و انسان کو باش به یعنی متقی به یعنی خودی تقوای به اما سر وانیا کان خبر دن بگمان مجارکا گرینگو مهمه تکلیوی به ایمان به ایمان کامل به انسان باش به وصفین هری باش درا خودت حوینه بگمان اما وانیا کان بنیرن بکات قرآن پیروزا چه دنویسینه درباره تقوای دا حیاتا پیغمبر ما میناکن چواهنه سنتا پیغمبر ما حدیث وان اما وانیا کان بنیرن ایرو میوانه که منه گله که هجاهه کو جمردین جی رابیه حتی ایرو جمعه ایرو میوان منه ماموسته اکادمیسین یم زانینگاه ارتوکلیا یا مردینه دکتر احمد تکین ایرو مقام ابراهیم پیغمبر بخیر اتسر چواراتي تباشي راحتي ان شاء الله الحمد لله خداش ورازي ما باشيا ودوجه ماشي باش خداش ترازي مالتا وابه روجي چاوت چگلو ایرو میگیشتر هفته ماشاءالله الحمد لله پر خوش دچه و دنیا هنکه مرف پر برچیبون و تیبون فرق ناکه پشکی وک انسان سوسه يعني وکیدن تشکیلن تونه تگو مرف فراکه هناك در دورة مثلا حوال وبرادر ودوست عم شو أنا بيجي مرحبا تيكا ما هي يعني دما باشيفه دا ما شاء الله خوارنه كي وصاد خونكو يعني خوارنه كوصادكو متكرر دور روشا مر بي نبرچي و نتيبه حتى ساعات 12 يكيش رادزين هما دسي ساعات هما چوات كش خود بفطار يا مگو معناه روجيه ما دتشتي بنجه وي هنا يك مرف برچیبون مرف حس بکه مرف زانه برچیبون چیه و هر وقت در دورا مرف زان به برچی کینه فقیر کینه یعنی وقت تربیه که جا او کسی که وی معنی وی روجیه نزانه بن بگو من جاد بیجین که عیر اب خود را شکرش خود را خود چه جا دوی مسئله دا بگو من
انسان باش انسان کو متقی امجرد بشه انسان کو خودی تقوای یعنی هم به قلب خو هم به دل خو هم به حرکت خو تفکر خو ریا خود دابه سیدا معلومه پیوا تقوای وصا پیوا کو مگو بنگه قرآن ده هر وها افجی گرتیه تشتك وصاكو ام حمي فهم بكن معناها وشيه معناها تقواي بله بشي أما بيجن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنى التقوى بأصل زمان عربي ده وأمجير بمعنى اللغوي معنى السوزلكي تقوى بمعنى بارستن پارستن خدور کرن محافظه کرن انسان خوشتش کی دور بده به خوشی پاراس خوشی محافظه کرن بله ایجاد تابی اکو و پارستن و محافظه بکجی جرته وتن متقی یعنی بصيغه اسم فاعل اکو پارس کروخ اکو خود پارزه خود محافظه دکه ده معنى خنا شرعی ده ده معنى اصطلاحی ده معنى تقوی چی پاراستنا دورکتنا تشتی کو گناه جه چه دبه تشتی کو گناه جه چه بده مرف خوشوی تشتی بپارزه اویا ناوی تقوایه ده لیتراتورا شریعته ده بالشریعتی جویارتی وطن تقوا ایجاد تشتی کو گناه جه چه ببه بچاوی مرف خوشوان تشتا ده پارزه به جیانینا امر خدا مأمورات تشتی خدا امر مرف بکریه مرف وان تشتانا بجیبینه او بدورکتناش قدخیات تشتی خدا المرف قدخه کریه المرف یاساخ کریه مرف خوشوان دور بده بوی هاوی پارستناش حرام خدا چه دبه که رسول الله علیه السلام ده بجه هر یکی هر ملک یکی حم یکی وی هی حم خدا جه حرام ویه یعنی قرویا خدا تشتی کو گرف ور محافظه کرن ور رعایت کرن حرام خدایه هنج حرام خدا رعایت بکه مثلا ده حديث كده رسول الله عليه الصلاة والسلام بجاء الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات ve حلال belliye حرام جي بليتش شبهليت orta وان ده هي orta حلال وحرام ده هي فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كي كت شبهات نوان شبهات كيف نوا حرامه إجا تقوى أبكو تشتكو حلال وياخد نزي حلالية جي ترسا کو مرف ده حرامیه ور نبه مرف خوش حلال جی دور بده مثلا سیده وسوسه تدی مثلا مرف بترسه مرف شکی نخوازه نکه بله بترسه مثلا ترسه که دلی مروا ده بدی وسوسه مروا را شده به او وسوسه خودین تقوای مثلا نزیک وان ده چوته یان به علاقه نه مثلا جهتون یعنی براستی تقواتی گرف هبه مرف متقیبه تشتی يعني تشتي شبهلي مرف خوجه دور بده لمرف خونينا درجه وسوسه ونخوشيه يعني بله وسوسه بله نخوشيكيه بله معلومه بله تقواتي تشكي باشقيه يعني تشتي كو من كو بوان فرد ايمان كامل ركو ايمان وان كامل ancak او كار مثلا تقواتي الرعايات بك بوسوسه نخوشيه يعني تقواتي وسوسه جردو ايدي سيده مثلا ام بجن خودی تقوای تگوت مثلا خوش نباشیه خودشتی بله یاساق قدخه مثلا ور درو دزی مثلا حقی خلقی خوارن تشتی دیار خیتروی یا مثلا اوجی دناف دا بله من خوشوانا بپارزه بله نفس سیده دور کتناش حرامه یعنی هر چی بعیدی دور کتناش حرامه تشتی قدخه تشتی خدایا ساکر به چای تگو حرام يعني دزي جد كذا بري افتراء جد كذا بري غيبت جد كذا بري نميمت جد كذا بري دلي خودي جي فسادي جي وخوارنا اشكي جي نقرتنا روجي جي نكرنا الميج جي شقات تشتي خدا حرام كرمه هميد كذا بري تركا همية لازم المعرف بك و امتثال الاوامر تبيجي شي انينا امر خدا تشتي كو خدا امر معرف بكريه خدا گوتیه لمیش بکه مرف لمیش بکه خدا گوتیه روجی بگیره مرف روجی بگیره خدا گوتیه حج بکه مرف حج بکه خدا گوتیه انفاق بکه جبل زکات انفاق جایه انفاق بکه مرف انفاق بکه یعنی جیانینا امر خدا و پاراستناج منهیاتش قدخه خدا تقوى بمعنى خنا اصطلاحي نقول معنوية اللغوية هي معنوية اصطلاحية هي بمعنى خنا اصطلاحي جي تقوى أذى سیده مالتا آوابه سیده می دوام بکن کما ما میراج ون حاضرن گلو بکا کرم کن ایرو بتایبتی
ستراني وصا تايبت إلو حاضر كنجبومه ككرم كن تماشاوان نجا مبحثا وقت بيجن لغتها يا كوت التقوى هروا معناه تيش معنى ما بيه كي قلت لبيكا قالوا خدين تقوى نظام جدار وهذا وصا خوياكم مروان بنرا مبجا فينا خديه تقوى أنا نظام تشكي وصا حياتنا سيدا وصفين كسيكو خديه تقوى كي قالوا جدار وهذا خويات كل نظام نفتش خديه تقوى جيرتي وتنا متقي مركي متقي كي تاب رب العالمين كريتري تقوى دانيه يعني تقوى انها ما يا كما كراو بولز متقيمه وقت مثلا ملاتيه وشيختيه ابي تقوى نوريا فدا عز وجل سوره بقره سر السوره كود بالف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بأف كتابة بشك وشبهة هدايتج متقين را متقين كي ما كنها كو خو ج
تشتي قدخه د پاريزه بله متقين او کو خدور ده خو محافظه دکه جا خدا عز وجل açıklama viyadike viyaj hevdu vedike متقين كيه دبيجي الذين يؤمنون بالغيب اكو ايمان وباوريا وان بغيبه هي تشتي ندي ايمان بيتينا مثلا ما خدا نديم ايمان بخدا تينا جنة وجهنم ما نديه ام ايمان بيتينا ما پیغمبران نديتنا ام ايمان بيتينا حتى امام الشعراني رحمه الله قلتن كي برخوش هي دبيجه افضل الايمان بعد الصحابه ايماننا ان ايمانا قنج لبشت ايمانا صحابيات دبي ايمانا ميت شما دبيجه رأينا سوادا في بياض فآمنا به دبي من رشبلياك دي رشبلا كيك وما إمام بياني يعني حبر الرشد قاعدة سبيدة مدي ما پیغمبر ندي معجزة پیغمبر ما ندي ما صحابة ندي ما نزول وحيه ندي ما تشكي ندي فقط تبل في هاوي يازي كي رشد قاعد كي سبيدة مدي ما إيمان بياني إيمان جوه إيمان مستر دبي تونه باوري جوه باوري مستر تونه ما شاء الله يؤمنون بالغيب خدا عز وجل دبيجي اوانيكو باوريا وان بغيبه هي ويقيمون الصلاة خدا عز وجل وصف المتقين هذا اوانيكو ناوي اكو المجدك اكو حق المجد ده يعني بقول المجدك بقول ويؤدون الصلاة يقيمون اكو حق المجد ده يعني باركان المجد بالركن المجد بتمئنين نظر المجد بخندنا سوره المجد بفاتحه بأوي حرفانا قرتين عجله ناك بخضوع بخشوع بتفكر بتدبر اكو المجد خذك يعني هم بالدفي خو هم ببدن خو هم بقلبي خو عقلا فكرا قلبا روحا بسيكولوجيكمن بتمام هبونا خذ نظر المجد بتمام حجره جان خو نظر المجد ويقيمون الصلاه اجا خدا دبي تقوى متقين كيه اكو المجد خو بشكل ادادك نقول راسك لها مال المجدك مثلا ميرك المجدك عقله ويلجيكيا فكره ويلجيكيا دشنجا ويل سر تجارت ويا الفيرا ويا ماتشا ويا تشتوي بزوي دواري وي كاتشبو تشاوابو افيا نلمج يعني بلكي فرزيات تشتوي رابك فقط ناب المجا متقينا ملي وخدا عز وجل دوام دك متقين كيه كريتري تقوى الجم خدا تشيه ومما رزقناهم ينفقون خدا عز وجل دبي جوي تشتك ومكريا النسيب وبار ورص جوان را جويجي انفاق ده انفاق دك خرجماي دك يعني انفاق زكاتن dedi diyor bir adım ötesi. Ne zekatı ya? Normal Müslüman mecbura zekat emine, merke muttaki zekat artı infak. خدا عز وجل دبي انفاق جدك دريا خدا ده جبونا صدقه جبونا دوما يعني مصلحه عامه جبونا خدمت مسلمانه جبونا بيجي خدي كرنا فقيه مدرسه ملا بوي هاوي انفاق دك فقيره نخوشا مسكينه يتيمه مهاجره جمال خو عين زمان ده انفاق دك يعني بردواميه و او مثلا هم بجن عبادتاوي بله تفيد دوام بك بله او عبادتها بيشي خدا عز وجل عبادتها روحي ايمانه يؤمنون بالغيب بشرع عبادتها بدني الميجه بشرع عبادتها مالي انفاق باورياوي قرب غيبه هبه مركي متقي ابه مركي متقي بحقيله الميجه خدك مركي متقي جبل زكاته جمال خو انفاق دكه سيدا مثلا ربيع علم شو صار او كريه ام بشن صار يعني وان وصف ضانيه جم هفدو يعني داويا ودا انسان حري باش درته جبونا كو فرد كامل او انسان بورترسيا كو قران دخوازي وي درخ ميدانه جبونا وي بدا تصوير كرن يعني مؤمنك دري خلاص مؤمن كامل يعني مؤمن او مؤمن كو رسول الله خدا ورسول خدا کو پورت راوی چیزمیش کریه وصفی کریه تصویراوی کریه شبوناوی در میدانه دوام آویته این خدا عز وجل صفت متقین دبیجه وانه کو تقوا از القرآن یا در باستن سیدا قرآن سوره بقره آیت 1 2 3 4 بله هر 4 آیت اول سوره بقره والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هم
خدا عز وجل دبي يا محمد متقين كيا اوانكو ایمان و باوری وان به قرآن هيا و به اوان تشکو بریا قرآنش طرف خدا دا نازل بویه ایمان و باوری وان بوان جی هبه يعني التوراة انجيل زبور صحوف کو بری هاتیه يعني خدا عز وجل جمركي متقين ردبه تهم قرآن باور بكي يقين بكي وهم جوان كتب سماوي اكو بريا قرآن نازل بونه صحوف كتب تجوان باور بكي وبالآخرة هم يوقنون وبآخرته يقين دكن مركي متقي بآخرته يقين دكن إجا خدا عز وجل دويجي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون او انسان کووان وصفانا دخدا حائز به دخدا جامع به خودی وان وصفانا به دبه اول سر هدایت لسر ریا راسه لسر هدایت کی ربانیه و عین زمان دا خدا عز وجل دبه او انسان اهل خلاص و فلاحیه مرکه متقین اهل فلاح و خلاصیه سيدي مثلا تقول دي سورة بقرة ده مثلا ياكل دو سي آيات ين بقرة ده در باست به يعني وك امبيجن كلمة تقوى در باست به بله متقين در باست به يعني اتقوا الله در باست به امبيجن جخيني مثلا ربي عالمي وصفه او كسي كو ايفا خوديه متقين يعني ايفا متقين به بيج متقين زيادة دوباره كيف هيك اویاد قرآن ده پر در باست به انشالله آنها امی گاف کیدن دناوا آخافتنا خود صحبت و خبردان خود امی ور سر اهمیت تقوای یعنی دجیانا یکی ده حیاتا یکی ده فایده تقوای اهمیت وی چیه و ثمره میوه تقوای فایده تقوای چیه لور انشالله اوان آیت دگلک آیت ده بحثا تقوای بحثا متقینا چه به یکی مرکو تقوالی به ده حياة ويدا تشتش ديشمش تبع تشتش تيجوهرتن كون تقوالي بمفهوم مخالف شو زرار دبينا شو سكنتيه دبينا اما ان شاء الله قشي انا اما دبينا سيدي مثلا ما تباسكري تقول اشتقلك ايات قالك جاران در باست بقى ازينا وكاو كدبي مثلا ربي عالمي اضافي جارا ده قرآن ده قالك تشتان مثلا امر دكه دوباره تكرار مثلا وقت متقين قالك جاران قوتيه پر امر تقوى يجدك قالك امر دكه مثلا ازوينا وقت زاروكه كي مروه هبه زاروكه كي مروه بچوچيك هبه بله ام بيجن مثلا دنيا هي هدي فهم بك مرو نصيحه لك مز ايران بيجه قيزامن كرمن فلان تشدينك ديسا بك ديسا تكرار ديسا بك ديسا طبي افجبو انسانكو ما گویا دست به کدم مگو قرآن جبو انسان کامل وقت بيجي پرورده و هر وها انسانی که کامل درکه و حوله جبوی جی هاتیه خواره جا دوی مسئله دا تگو اجای من تگو گلک مسئله جی هنه دو قرآن دا بگو من مبعصا و آیتا که پیغمبری من مسئله چی گوتیه درباره رسول الله خودی اهل تقوی را بله رسول الله عليه الصلاة والسلام شو قال لك حديث در حق التقوى إلى جهية رسول الله عليه الصلاة والسلام ده أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق أن تشتي بر مرف دخل جنتي جركتي جنتي أسباب جنتي أن بر تشيد بيجي يكجي تقوايا باراسترنا رعاية كرنا حدود خدا آدن دبيجي أخلاقي خوشه ده حديث كده ده حديث بشكي دريجة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لك تش دبيجة هفدو حسودية نكا بوزيج هفدو نكا بشتاخو ندا هفدو لسر ألفيرا هفدو ألفيرا نكا يعني بازارلغا هفدو قزشترميش نكا دبيجة دبي براي هفدو مسلمان براي مسلمانه مسلمان ظلمي المسلمان ناكا مسلمان ميركي مسلمان بي آليكاري وبي آردمي دبي ناهلة مسلمان حقارة المسلمان ناكا تسر تقوى رسول الله عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا دبش تقوى دبي دفردي يعني تقوى تلياخو دد بر قلب خو بر سينغا خو سي جرا اشارتك رسول الله عليه الصلاة والسلام مركز التقوى دبيجه جي تقوى دبيجه كي حديث كي دبيج من احسن سيرته احسن الله سريرته كي باطن خو هندر خو قلب خو خوشک بکه تمیز بکه پاکش بکه خدا جی در وی ظاهر وی تفگر راوی خوشک و تمیز و
او پاخش دکه الله الله. یا رسول الله علیه السلام اشارتی مرکز تقوای یعنی تقوا به صنعی به تدیب تعبیرات بیجه بیاپماجق بریاکاری به gösteriş تقواتی چه نابه بگوتن چه نابه يعني بگوتن چه نابه ها حتی ام بیجن حتی سبم بیجن ام متقین ام نابن متقی تقواتی تشکی قلبیه مرکز تقوای قلبه و بوی هاوی تقوا دبوه که بویاق کی لتمام عمل معروف دکوه که رسول الله علیه الصلاة والسلام دبیجی انما الاعمال بالنیات بله صحابه تنجمد به یا رسول الله وقتی که جمکه هجرت مدینه دکه دبی یا رسول الله هناك هجرت دکن لبل غایا و نجبونا خدایی نجبونا دین خدایی نجبونا رضا خدا و رسول خدایی دبی هجرت و مهاجریه وانا جبونا کوار مدینهش خورا بزوجه تدی انصار دریه خو دریه قلب خو هر تشتی خوش مهاجر فکر بله حتی کو وان زوجاندن کشکه خو خیزه خو خشکه خو جنبی خو چه بو او وان زوجاندن مال خو لوان پاره دکر بله ثروت خو تجارت خو عیش خو لوان پاره دکر ایجاد نوا مکه ده هنکه کو ایمان و باوریا وان ضعیف و وان تشتانا بهیستن وانج قام هجرت بکن یا امهر نمی بزوجن امهر نمی دولمند به مال خو پره خود دن ما بله ایجا وی تشتی رسول الله علیه السلام به عیان بو تابی پیغمبر خدا بو رسول الله نوا صحابیه رونشت لمزگفتا نبوی تبه انما الاعمال بالنیات عمل لگورا نیتایی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله کی یکی کو هجرت آوی به بال خدا و رسول خدا و به هجرت آوی بال خدا و رسول خدا و خدا و رسول خدا جه قبول کریه اجر و ثواب و مکافات آوی بدوی ماشاءالله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه کسی هجرت آویش بونا قزنش کرنا مالکی دنیوی به ثروتک دنیوی به و یا خودش بونا که محرا خل جنکی ببر بزوجش بونا زواجی به خدا عز وجل دوی مکافات رسول الله سلام دویجه مکافات هجرت خل و دنیا گرتیل و دنیا تشکی تونه یجه دویجه یعنی که دوی التقوى ها هنا مرکز تقوای رسول الله علیه الصلاة والسلام دویجه قلبه جبر في قاسي قوتن كي إمام رباني هي قدس الله أسراره العلية جد برسا فرق أورتا شريعته وطريقته وياخذ فقه وتصوفه يا إمام دوي فرقه فيها تشيا تبيجيك الشريعات فقه تشتا كرنا وان لتا حرام دكا قد خدك يعني زنا حاشا يكو بك حرامة إيشكي ذخو حرامة المجنك حرامة أفيا وظيفة فقهية أفا فقط بتصوف طريقة وظيفة يتشيه شريعة درواي تباقش دكا طريقة هندر تباقش دكا دبيجي تفكراوي داهيل تحرام دكا تفكراوي داهيل لتا قد خدكش بروي قاسي هندر تباقش دبا يعني او دبا انجا عيارة شريعة الطريقة عين زاندر دبيجي صفة متقين والله تعالى سيداي من صحبتك قالك خوش امنات خواست از ببرم حوالی ما هارون که هارون ل حکاریه لجوله مرگه لبندامه که هارون روجیات رمضان شریفات پیروز مارکی به لحکاریه جوله مرگه روش چوای گلو بچک چیای بچک بلنده بوتان لوی داره روش چوای رمضان شریف لوی داره چوات چه گلو سلاو ریز کاکو شین امیرو وقت گوت کو امل جول مرگنه دناو مروین عالم شیر و عقیدانه لبه درا وندزانن گلک تشتین بالکش هنه حکاری دناو چیا دایه وکی دن رموسات حکاری گلک بالکشن نکام میوانه کی مهیه امی باوی بکن براور با ما در حق جول مرگدش مرق سبکه برای من سرچاوا هاتی حبا سرچاوا برای من در حق جولمرگی ده دکاری حبیک آگاهی بدمه امشن سر جانا جولمرگی وها باخوین به آخه که عالم نافدا هاتینه دنیای مازم بوینه مینا که شبت فقیه ایران مینا احمد خانی مینا ملای باتی مولودا شریف کردیا و اینان دیه زمان
و کدی جی همشین سر جیانا فولکلوریک جی باخفین یا جلمرگی ام چوا بیشم مینا شرناق مینا جزیره ام رخی راست گووندنا لیزن ام رخی چپ دادشن و دیجی جیانا جلمرگی شکر خوشه به سقنتیه خارنت مجید گلک جوان هنه مینک قریس دوغابا ترشکاتچلیا و زادت مید جلمرگی خارنت مید جلمرگی هرمینه و ها یعنی سوالک تهبیتش مرا بجاز بله برای من از زانم که مثلا اونوی داره و کی دنجی جبو چاندو کلتورا حکاری گش ببه خباتین جور به جور دکن دکاری حبکی جبوان خبر آجی می آگاهدار بکه راست ام سر چوندا فولکلورا جلمرگی جی ام دخابتن هم فولکلورت لیزن هم اربانه دش شغلن eğitimet meyet gitar jehnayet sazı jehne bağlama jehne em Fakiye Tehran çanduyunara Fakiye Tehran da xabatı dikin sen nave belediye Cülemergi gele zanin yani gelek öğrenci etmej talep etmej jehne vadara ne tin dema dersi dibinin bele bu sona em gelek spas kin Bele Kakuseyin bireme de derbare Hakkari Cölemergi gelek agahiyen başta got vra ciye almane ciye şerane ciye agidane. Keki merhaba. مرحبا Rojiye digri? لا Çima? همو Mezun bibin emi bigrin inşallah. هاي عندك Spas tıkın. Kakuseyin live dera undibinin hem çiyaye Hakkari paşmeye vekiden Parizgeha Hakkari'ye her roş live dera kaderi hafsız haysid kesi dukhumine live dera wandike meyvan fitare de devan vekidin kolanı kuçeyin Hakkari'ye gelek mirov heye hakikaten evcül benda fitare ne nahal ve deracı udisa dibinin halketiye reze bu fitare bike Demameci hedi vay kurt be emdisa lenavendene. مالتا و بالحکاری جولمرگی حاضری و آمادهیا یا لبر کنن ام بجن چادرین ین خوارن ین فطاری هر واب ویرنگی بو اما صحبت خود دوام بکن وقت بجن الهیه که کو گلک جان بس باور ماتی گوهی وجی رمضان رمضان استرنا کوس حتی شوه یکی مزافر مغازی ایشته زیشته بستنیم شما مگوتش نابه دوام کرده بله کرم کن ام بیجن رمضان عمل تیدا نه ارزانه بله ساعت بخدا نیت وانتن اد مبدنا خواندن از باورم صاد خوینه بله انشالله بله ام باشه ام بیجن ام صحبت خود دوام بکن لگلوه سال از گوتنه بدمته سیده ما بحث کر طبی دوین ابری دا تماشاوان جا لفظان ما جهنك مسيكاتش بالكو باير في ربي علامة روجيه دا يعني وصا خوش شدك كمر دناف روجيه دا وصا هينكاهيه دا ها باران هاي ور وصا دناف هينكاهيه دا برنامج دوام دكن سيدا باسكر جو مسألة اوكو قلبي مروا يعني خديه تقوى يعني جنب بجم متقين بقلب ده هر واحد بيت قلب تشتك شيء بذا قلب نبدا بدا نص سيدايم جا ام بيجي ما بحثا قران هر واحد بحثا تقوايك وقالك جارانك ما بحثا وان ايات جيكر پیغمبر صلی الله علیه و سلم صفات المتقین صفات المتقین ما گوتیه هر واحد حدیث خودش ما وانجی بلیف کر وكذا مثلا عالم ينكو لبش حضرت محمد صلى الله عليه وسلم هاتن وان چی گوت یاد درباره تقوای اول گور چی و وصفین تقوای دیار کرنه بله tabi
دناف الصحابية ده تمام الصحابية پیغمبر عليه الصلاة والسلام شو قالك بقيمته وقالك برومته واستثناء ام جميع جي حستكن كي رسول الله عليه الصلاة والسلام قوتي الصحابة من منا ستيرك عاصمان فبأيهم اقتديتم اهتديتم هن طابعي كي جاني ببن هن او ببن هن رياخو ببينن هن ريشاش ناكن لبلي تدي جي حضرتي علي بامباش خيط نافا الصحابية ده حضرتي علي تعريف تقواي بحث تقواي دكي چار جمله ده برهفدو دبي تقوى چیه حضرتي علي جي برستكن حضرتي علي دبي الخوف من الجليل ترساش خدا والعمل بالتنزيل وعمل كرنا بقرآني سيكو خدا نازل كري سرمرف والقناعة بالقليل والرازبون بهندكي إنسان قناعة كاربة يعني حرصه أووية زيادة تنبه تيجي حرص زيادة ببه إنسان يعني جبه إرادة خو بولاشميش حرام جدا حرص زيادة إنسان بيودك والاستعداد ليوم الرحيل دبيج تقوى أذكو مرج الرجا باركرني رح حاضر رقليبه حاضر لغا مرفها به مرج خدا بترسى بقرآن عمل بك قناعة كاربة قيامتي رق ومرف حاضر لقليبه لقرا حضرتي علي كريتيريا تقوى أفد فيش تقوى أفد سيدي مثلا تدي أم عفدين كو في سات صالح بهجن مثلا أم البندا تشتكينا مثلا تفي بكي تفي بستني مثلا تروجي بقري درجها يرياني ده دجنته تدربس فيه خديه مثلا تقوى يعني قنا بيجن قنا سري انسان هذا باش جيب غير ربي علم مثلا يجي پیغمبر ما ديار كريه قلت خديه تقوى او وصفي وي اكو اب داويه دا وصاب يجي دياريه شيء قلت بل ان شاء الله مكو امي انها ورا سري سر فائده تقوى شباب ما سر فائده تقوى فائده هناك فائدة بالكش على قدر الدنيا مرفي هناك فائدة بالكش على قدر بآخرتها مرفي إن شاء الله كوام أنا أمي ورن سر فائدة تقوى أمي بحثا وانا بكجمير كي متقيرة تشهية لجم خدا مكافاتها ويتشهية والفي دنيا خدا تشد دي لجيانا ويتشزي دكي ان شاء الله فيناش بيرا نكن ها نعم فيناش بيرا نكن چونكي فينا انا اسبورم قلك اسمه ناخذ كلمه هناك يعني خدي فيجم ميرك يعني حقيقه ام عبد ورنا دبي ميرك بروخص دبي بزنا خود دست خوش دا بشتاوي قولك خرطبو نبو يعني ما تشكي بدم هم قارشلغا يجد خاص مخامن سيدنا انت باص حضرتي علي كر بله نكو حضرتي علي فيها وي تقوى فيها وي تعريف كريه دناف الصحابية دا عبد الله بن مسعود عبد الله يكون مسعود هي أوجي آياتها اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سورة آل عمران آياتها سدو دوديا وقت في آيات تفسير تكك دبي جي خدا بترسه جي خوش حرامي خدا محافظة بك تام رعايتها وي بك ومسلمان أولا ورن حضور خدا يعني عمل موجب كفر نكك وهم بإيمان ورن حضور خدا أمان بالفردقات بإيجاد عبد الله بن مسعود تعريف التقوى دك دبي مروي شو التقوى تيا خدا بك دبي تقوى تيا خدا أن يطاع فلا يعصى خدا إطاعت جي ورا كرن عصياني نكرن ويذكر فلا ينصى بحث و ورا كرن نتاج بير كرن حياتها مرف خدا در نكفه جبندما مرف در نكفه وان يشكر فلا يكفر كو شكر ورا كرن نتا جبير كرن نتا انكار كرن نعمت خدای کل سر مرف عبد الله بن مسعود جي تقواتيه بفيهاوي او دكه طبي لفيدري لبي عبد الله بن مسعود ابي درداتي ابي دردات بيجي فينا زابي استيسي بله دبیجه تمام تقوای چیه کمال تقوای بچیه دبی او کو انسان بقاس مسقال ذره یعنی گرانی ذره کی داهیجی خوش حرام خدا محافظه بکه تمام تقوای او کی جترسا کو نکوه ناو حرامیه دبیجه خوش هنک حلال جی محافظه بکه چوا يعني ترسا كو نكبه حراميه خوش هناك حلال جي محافظه بك واسم ام بيجن
كتاب ما مثلا بحث كات تدي نيرتنا البيراكي حرام ام بيش بله اجا عالم فقهي دبي امرد يعني او جنجي كوهين سمبيل وروحي ويدر نكتي نيرتنا ويش دبي حرام جبونا قد تشتي خراب نخ عقلي انسان يعني ام بيش بله يعني جترسا ماكو انا بحث فكره شيء فرقه اورتا تصوف وفقهي مكير بله ماكو تصوف تشتا تفكر وان داخل تيا صادق قد خلق دبي حرامه تلقونا كي بفكره حرامه دبي هندرته جماري دك قلبته رشدك عقلته فكرته خرادك شريعه شوادك دبي كرنا ويلته حرامه لبلت قلبي خور در باسكي عقلي خور در باسكي تن حرام ساعتها والسيدة مالتا وابا بله، خودش آبا ترازی به تراوش. نخواه وچخی تشتیکو مگویا دست بکیدم مگو بله. یعنی جه خودت علا وقت بجن معناوی هروا مگو تکو جه خودت علا ترساندن یعنی ترساش بو خوده بله. خوده بترسه کسی که کو خودیه ام بجن تقوای به بله وچخی دورتا تشکیدی دکت کو مرو تشتیکو خودت علا قد خجی نکریه مرو جوانجی ببهره تقوى او ذاتا يعني انا هر مسلمان متقيه الله يعني كو تقوى تبيجا كو مرف لميجا كر روجيا كر زكاه خدا حاجه كر مرف وانا دبا مسلمان مرف وانا نابا متقي مالا طبعا اغوا هجا هي سر راس ها قاف كي تقوى بيشيا اسلاميه ساعتا تخو سيدای مالا طبعا به بله. تماشاوان نجا مبری خو بدن که داره مبری خو بدن اورفای دیس عمل اورفای نه افجار تیم کامدن جا معلوم عمل بر گولا خلیل الرحمن لورفای جی گلک چالاکی د دربار روژه دا رمضان دا هنه کو جوان چالاکی یا هری کو بر بچاف چیه او جی چادرن کونن ین خوارنن نه حوالی من بارش özlemir لگل منه لبر کونه کی چادره ابجی کونه کی خوارنه یه افطاره بارش قوت بشترا لوی در حاضری چاوه هپ چکش مایش دم افطاری را لوی در چند کس اوی ور لوی در چند کس را خوارن تداینه فلم رحایه لبر والیتیا رحایه نه لوی در جالی شارداریا خلیلیه و فطار داین نزی 10,000 کس لوی داره فطار دخون نه حوال من کامرامان ایان یشار نشانی و دده صندلی افجه همی جالی شارداریا خلیلی و هاتنه آماده کرن لوی داره ما گوت نزی 10,000 کس خارن هر واحد arkadaşlar eğer ki ses hazır olmazsa جهن جدا دیسا اف شارداری خارن فطار دده ملت ویدره و ولاتین ویدره به تواهی 5,000 کس لوی جالی شارداری خلیه و ده فطار کن فطار دا فطار دخواه هر وها هن کس هنه کن نکارن بین ویدره چوان نخوش هنه هر وها دیسا آنجی سقط هنه نکارن بین وان دران خارن بخون جبو وانجی خواهف شارداری خارن دبه وان مالان نیزی 708 مال هنه بوی آوائی کو شارداری خلیلیه خارن دده ولاتین و دران امنا جوالاتین پرسکن که چاوانه رازی نیان نه مرحبا اشترا مرحبا برايمه خارنات جهاتي برتا هذا اره ولا مزيار فطارنا ملا بخوين ان شاء الله ما واخو فكن شكو هاتي اج اوج ايوبيه هاتم خيرت سباشاتي مركز ولا ما بيش جو بلديه باشخانيه مشتنين ده سبب فقيره مجو كم جهر ام جوان ببين کا دور ما وان چرای رندن نرندن دیه ام هاتم تنی سر خواهاتی یا نه؟ اره اب سر خواهات من اک اول من وانج 20 دوار این وقت فطار هنن به حوالا راهنات به در افطار خواهد اره دورغیه باش عافیت بشترا شکر دکم سپاس دکم ولات مرا کلی کردار سلاف و رز دکم ای الله سر جوان عافیت بشترا بله ما گفت شارداری لوی دره جبو 10,000 کسان خارن بلافت که دیسا جبو وان کسین کو نکارن بین وی دره او جی تقریبی 800
بکسن جبو وانجی دیسا خارن تی بلاف کرن به تواهی 5000 کس دوان جهن فتاره دا خارن خواه دخون و بوی آوایی هر وقت خوازن وی اکی جی بیجم وقت زانین جبر شر سوریه گل کس مغدور بون و رجولات خوارویان هاتن گل کس بوی آوایی هاتنه رحایجی او کس جی تین وان کنان لوی داره دوان صفرین فتاره دا کجالی شارداریان و هاتنه حاضر کرن لوی داره فتار خواه دخون و او جی بوی آوایی ده مه رمضان دا به ترس امتکارن بیجن کو خارن خواه شارداری بوی آوایی جوان را پیدا که نها خالکی از جوی خاله خواه را جپسن خالو مرحبا اشترا مرحبا صاحبی خودش ترا خارنات اجنات یا ولا خارن من نادر ما کا هیسرانات یا نا ولا نادر لوی داره خارن ته یا برو از ناقم از وام مزاكم از يارم مول شما يو اما تناخي تجبو چات بده ناري جبو چه سبا چات بده لو هات برونم خاطرويني تفطر بدر ناخي بله بخوي از بخو تاجو از ما خو اري شبكم يا صبر يا الله هذا تشكر لكم بريمه عافية اشترى صاحبي اي والله اي والله بله رحایه ما گفت املبر والیتیا رحایه لوی داری گلک ولاتی تن ها و صفره خوار و نشتنه دبینن ها خباتکار انشار داریجی به وی آوایی خارنان ددن بر ملت کو لسر ماسان رودنن ده خارنا ایرو دجی از تبینم کفته هیا جاجخ هیا شوربه هیا و ساوار هیا اف خارن دیسان بیجن عالیه شارداریا خلیلی وقت بلاف کرن اف خباتکارن شارداری جی یک و یک لماسیان دگرن و خارنا کی تنبه خارنه وان دده بر وان و ام وی دیسا بیجن شارداریا خلیلی لوی درجه بوده 1000 کسان خارن بلافت که به تواهی جی لپین جهن جودا 5000 کسان فتار دده ولاتیان gelek spas ya ve dimene tamaşavanca ve dimene ul dünyaya ul tedrekin abin tane lwalatı mahye beguman ko xorin her wahal gel havdu te xorine maşallah dimene ki gel ki xoşe Rabbi aleme usa merva imtihanek usat ke ko xorin ber mervaya merv naxu maje xoştur he ve irada merva irada xo xort ke barış gelek spas malata avabe tamaşavanca devam dikin اما بحثا تقوی هم دکن بحثا انسانی که متقین هم بحثا وی دکن طبعا من پرسک سیدا کربو سیدا وی پرسوا هم نداره عرض از مراغ دکم سیدا هم دویم پرسوا وی بدن اوه چی بگیجه من نزانم مثلا خوارد خون هم ترده من اگو هم تقوی به جنت بگیجمه ماشاءالله کرتاسی یعنی بله کرتاسی جنت خدا عز و جل جنت برمه کی آيات كده وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم آل عمران صدو حفته ونه كوهم باورية بينن بخدا وكوهم تقواتية بكن يعني حرام خداهم خدور بدن دبي مكافات كي قالك مزن جور هي آيات كده دبي ومن يتق الله كي تقواتيا خدا بك يعني خوش حرام خدا دور بده سينور خدا أشمش نكه ماله يكفر عنه سيئاته جنهوي خدا عز وجل تقواتيا بكفارته جنهوي وخدا عز وجل ويعظم له أجرا خدا عز وجل مكافاته وخيراوي دبجه مستردك تقول فائدة تقواي مش بيجن فائدة تقواي ماله كي إنسانك والتقواتية بك أو التقوى جردو وك قلعاكي وك زرخكي وك محافظاكي ويجهر تشتي محافظتك لورا قرآن دبجة فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كي تقواتية بك وكي خدشي بك نفس أخو إصلاح بك ترس وكله قحر وقوتك وكدر جوا إنسان رتنية فناقش فايدة تقوائية آيات كدن إن يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم سورة أنفال آيات بيستو نهاد بيجي أيوان كسي باورمندك
کو باوریا و بالوهیت و ربوبیت و سلطنت و معبودیت خدا چه بویه برسالت محمد و ایمان آنیه اگر هن تقواتی بکن و خدا عز وجل فرق کی و چه بکه و خدا عز وجل گناه و عفو بکه و خدا عز وجل مکافات کی مزن و بده و خیره کی گله که مزن یعنی کو مرف تقواتی بکه و خدا عز وجل و وان تشتانا توکا ان شاء الله و بده مرف سيدة مثلا دوی حیاما مدى ام بجن يعني ام دبینن در دورا ما شهر و پفچون هنه بله دیرو که بنه ام بزفرن دیرو که مثلا لدیرو که دا دما مثلا حربا یکمین کو در کتنا و بتشتين إنسانية مثلا للسيرفي مثلا قوم وقوم يجي مثلا بيجن قال ولات بعد درا شرط سدما وبنجها وأول مثلا نتو برستية يعني ارقشتي يعني مليتشتي هي بله قالوا خديه تقواي يجي بيجن إنسان متقين مروا جيفينة تو برستيج نظام دباريسه نا باريسه يعني بالتعبير كن ارقشتي بله ارقشتي سال حجده میلادی که رنسانس aydınlanma çağı تبیجن یا کل فرانسا دولت اروپا دست بکر دو حب فکیه خونه زهیرلی دا عالمه رنسانسه یک جی چی بو ulus devlet anlayışı adıcı layıklık. Avana ko çe bu herkes kobra devlet amın çe ve bir havi herkes harp binga harba bir havi çe bu. Herkes seri rakış. Irkçiti çe derkete meydanı ica Kur'an bahsa takva ve irkçitiye Kur'an dike takva bçavi mervj irkçitiye muhafaza dike. Debe iz cealellezine keferu في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية دبي بينا بيراخويا محمد اوان كافر يعني سورة فتح آيات 26 تما شواني ما بلكي بخوازكو رقم آياتيش بقرأ آيات 26 سورة فتح دبي بينا بيراخو اوان كافر كو اوي ارخشتيا جاهلي خستبون دليخو خستبون قلبيخو دبي خدا عز وجل فأنزل الله سكينته على رسوله دبي خدا ويرحتيه نازل سر پیغمبر و مؤمنا كر و كلمات تقوائي لازم يوانكر كلمة لا إله إلا الله لازم يوانكر قو ارخشتي جوارا نابه هن اي ارخشتيه جوارا چه لازمه جوارا تقواتي لازمه كي رسول الله عليه الصلاة والسلام جد بيجي من تعصب فليس منا يكو ارخشتيه بك نجمة يعني مرج مليات أخو حسبك أو نارخ شتية بس مرج مليات أخو بالعموم صار تمام مليات أربعين أو دبع عرخ شتي يعني از بيج مليات أمن صار تمام مليات رأي ويا دبع عرخ شتي سيدي مالتا بابا دوی نابرد تماشان نجا کوما مو موزیک جنوا مشو تنفسوان چه بو چک تکنیک بسکریکا کما تکنیکی هبو ایرو ما استراحت اوان اما سيدا بابدرا دوام بكن سيدا من مگو اهمیت تقوای هر واج مروا يعني بنگاو یج ارخچتیه جنتو پرستیه مروا دورد که بله يعني رب عالم وصفك وصدايا انسانكو بله تشتين كل في دنيا ورن كرنه احتمالك مرن و پفچون و طوفانك قيامتك سروان انسان رابع رب عالم ج قرآن ده نویسان ده گوتیه کو خودیه تقوای جوان وصفان جیش دور دبه يعني يا راس ام بكارم بيشن كو دردي ما درماني وي شغل برجع ما تقوايا لي ام بري خونا ادنا ام تهني تشتدن داد يعني امت ام همي تفدو نخوشن و درمان رچته و نخوشيا ما هميت اجزانا قران ده بس لازم ام بيجي كو عالمك وك سيداكي وك بديع الزمان يعني هم متقي هم اخلاص لي هم متوازي هم مسلمان اما تبيج شقا وصافي باش كنت تذهب مثلا بله اوان عالمي ما يمزن يكي ورا الراب جوان ابي جوي اجزانا قران الرچتا جمر السر ما جبونا ما درخه وما تداوي بك يعني بله يعني هر تشت درمان يويد قران بيه سيدي مثلا فايده تقوى ما جو يعني جبو انسان جبو فردك جبو شخصيته كسايتك ما جو يعني بله جبو جواكي شويه مثلا نتو برستي هر ما جو بله جبو جواكي چه فايده مهنه بله يعني چاغ تقواتي دناوا جواكي ده هبه مثلا ما جويا مركي متقي جيران خو حسس ناقه
مرکه متقی گندی خو را حسز ناکه مرکه متقی ضرر ناده جواکا خو مرکه متقیش خدا دترسه مرکه متقی د ضرر ده خود ده پیش د کاره ده حوال خود ده پیش کی ناوی ویا د لیتراتورا شرعی ده ایثار جد بيجه ويؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصه يعني او بخو محتاج بنجي طبعا لي حوال خو تقدیم دکل سر نفس خو حوال خود ترجیح دکل سر نفس خو اصلا چاق کک حسین بحثا تقوی دبه اوان شاگرد پیغمبر علیه الصلاة والسلام کود مدرسه نبوت ده لبر دست پیغمبر علیه الصلاة والسلام پرورده بونه یتشمیش بونه اوانا بهتر تصویر تقویش مرور دکه یک جوان özellikle بالا مرف دکشینه دقاتا مرف دکشینه کو سعید بن عامر الجمحی جرته گوتن سعید بن عامر الجمحی تابع اول اسلامیه تابع حتی پاشیا وی امبیج پر دور دکوه الصحابه سیده صحابه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتیه 400 حبسواری بخور آنیه هاتیه مدینه جم پیغمبر مسلمان بویه سعید بن عامر الجمحی به پیغمبر چویا خیبر وان حرب دن به پیغمبر رکریه پشتر دنما حضرت ابوبکر د دیسه خدمت خود دوام کریه خب شون ده ندایه هاتیه دنما حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عمر بویا خلیفه حضرت عمر yani پر عدالت هاوی هبو پشکی سن رویجه پشکی سرت بوجی کسی نکاری پرزو تجارتش کی بگو تا اوی سعید بن عامر الجمحی دشجم حضرت عمر دبی یا عمر أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله دبي أزاتمه وصيت كيل تدكم شيرت كي نصيحت كيل تدكم الله دبي لازمه تو در حق إنسان دش خدا بترسه فقط در حق خدا دش إنسان نترسه كيف بيجي سيد أيمن أوصيك دبيجي أن تخشى الله في الناس در حق إنسان ده لازمه تش خدا بترسه حقوق انسان نده چینت میشکرن لازمه تو تقواتیه بکه و ولا تخشى الناس في الله در حق خدا دجیش انسان ندرسه چکنمیش نبه تشتی که خدا امرت پی کریه تو مأمور پی بویه جی انسان ندرسه خو ندالی تو لازمه اوان تشتانا بجیبینه دبیجه اویات و شیرت الحضرت عمر دکه ای حضرت عمر جبیر ناکه قدر کی دشه حمص هیا جی کی البازار کی سوریه نها شو خرابه يعني جيكي قالك استراتيجيكا ملتي قالك بلنغازه جبر بلنغازيه ملتي حمصه جرد قلتن كويفك يعني بعربي تصغير بتشكرن يعني كوفه يا بتشوك يعني ملتي كوفه كل عراق تشاوا بلنغاز بون sürekli şikayeta valiye خودكرن والي دغو هرتن والي دغش دكرن اف خلق حمصه جي وربو جا حضرت عمر پر فکری عجبا اسکه بکم والی حمصه کیه هر والیتی حمصه کارب بکه که ولا هبتونه به اف سعید بن عامر الجمحی ازوی بشینم هاتا جمی گویا سعید گو است خواسته بکم والی حمصه بله تو چه بیجه گویا عمر اگر تجمر بیجه جهاد اگر تجمر بیجه جنگ تجمر بیجه حرب تجمر بیجه لسر پشتا حسپه تجمر بیجه شور تجمر بیجه شهادت ادویم سرچعویم سرسریم لا تبيج مقام وموقي وواليتي أنا الغرفة هوامي يا عمر ما في تشتي امتحان نكا حضرت عمر دبي يا سعيد أفيد باري ودا سر بشتامه وهن متنه بهلن تنك أويانك وي شي شواب ببا دبي لازمه في شي ببا وي إقنادك دبي يا سعيد مقدار كي معاش كي أو كي أمشترى قريدن شبوت كاربل ودري إدارة خوبك دبيجي يا عمر دبي تشتي الور بجهمه بس من دبيجي إيجابي كوت سرمایه کی بودشه کی آیریج مرا چه بکی ناک معاش والی الور بلیه جوی داره چی گامن ویا اداره من بکد بیجه yani özel bütçe ki eşkura naxwazim diçe waliti ahmse dike Said bin Amr el-Cumahi qadar ki diçe düme seme çarmeh çi diçe xalqa ki time ki gruba ki hamsetin Medine cem Hazreti Ömer radiyallahu ta'ala anhu Hazreti Ömer دبيجي كا ليستك فقيره خجمره درخن دبيجي از اوبك اما جوان را ياردمي بشين علي كاريه بشين دبي تمام ليستك دنفيسينن درجه حضرت عمر دك
حضرت عمر اوه لیست تفتیش که اینجا لمیشت که دند لیست ده سعید بن عامر الجمحی نویساندیه دبی ویا نوالیه و دبی بله دبی قی والیه و فقیره یا عمر دبی والله قالك جار مهدر باس دبد مالاوی ده آگر و ناکوه هنگی والیه ما فقیره تشکی تنه ید بیجه حضرت عمر پر او دبا يعني پر متأثر دبا وكيف هاوي جي إخلاص ويرش صميمية ويرش تسليمية ويرش تقوى ويرش وحمد خدا يجدك الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيه دبيج حمد خدارك وزنا من yanlış در نكت düşüncamın در حق تبيده 1000 دينار يدخل كيسكي دبي هنا ببجير برال سرمالا خو مصرف بكي او بكي اوانا ودگرنج مدینه تن حمسه تن جموالی خو دبی حضرت عمر اشترى به هدیه شاندیه سعید بن عامر جی اوک در کیسک ودکه دنرکو دینار تیده پرت تیده قیرین پیدکه ودبی انا لله و انا الیه راجعون بیرکاویش آلی دن باز ده دبی یا سعید امات امیر المؤمنین قید بی امیر المؤمنین رحمت کر ونی قیر بتکت دبي لا بل أعظم من ذلك دبي تشكيش فيها ضها مستر تشيبو مصيبات كيش فيها ضها مستر دبي أصيب جيش المسلمين دبي قي أورديا إسلامي مغلوب بو ونقير بالتكات لا دبي بل أعظم من ذلك كيش فيها ضها مستر دبي جي بيرك هاي دبي مالا في ما أعظم من ذلك يعني مصيبات في مصيبات مستر كاتشيا خليفة نهات شهيد نكتيه أورديا إسلامي مغلوب نبويه وتدبي مصيبات كي ضها مزن هي كاتشيا سعيد بجاء حضرة سعيد دخل علي الدنيا لتفسد آخرتي دبي الدنيا هات سر من جبو آخرتها من خرابك آخرتها من جمو بستينة بيرك نزانة فقيرة نزانة چيه دبي تخلص منها دبي خوشي خلاص بك دبي تي آليكاريا من بك السرويتشتي سوزيد ده دبي از آليكاريا تدكم دبي او چاخ اوان پرانا دبي خليفة جمرا شاندية توجي الفقيرة لأوي نافا باجير جنبية مسكينة زاروكا بلنغازة بلا بكي يا سعيد بيجي أمش هر كسي بيتر محتاجي وان برايد بيجي مالاوي دبي نا تسوز دامن تي وظيفة خوب جبينة راد بي اوان تشتانا بلا دكا طبي حضرت عمر رضي الله تعالى عنه جارت عدد كي بيهبو درد كت تفتيش والي خودك رياوي بحمص سيجد كذا تبي دريجي ملات لدوري توب تبا حضرت عمر دبي جواليه خرازينه دبي نا يا عمر ولا مجينا رازي دبي كما دبي والله هي شار حب شكايتي ما هي دبيش يا حضرت عمر دبي جي او شاخ براب بس با واليه وجي ورا برا معدم هن دعواجي او دعوالي نباه حفظو يعني نباه حفظو امل وقو داري بكن امل قوراور امل افاده وبقرن دبي تمام نيسا بس با حضرت عمر غازي والي جدك تبي دري حضرت عمر دبي بيجي شكايته وتشيه دبن يا عمر شكايته ما بيشي دبي والي ما حتى طاف بلن نبج مالا خدر ناي يعني دلميجا سبيدا مسايي دس بيناكي طاف هنجي بلن دبي دابيج مالتي ام فيتشتي جهسناك ام قبولناك حضرت عمر دبيجا يا سعيد دبيجا تشد بيجا در حقي في شكايتي تشاو صون ماخو بكي يا عمر دبي والله من ندخس كسب فيتشتي بحثه وك سرك دورتا منو خدا دبو لبلي بشتيكو محكمه تشي دبا عمر بن الخطاب حاكمه اجي محكوم افاناج شكايتينا مجبور از افاده خو بدم دبيجا دبي والله دبي خدمتچيل مالا من تنيه بيرك امجي اصرارلا دبيج مرا خدمتچا كي بغري بريمج تناس بي بغرم دبي از هرادم سرس به هویر دکم حتی هویر ترش ببه حتی چه ببه از اینجا نان لید خمه و حتی نانجی لید خمه رو بلند دبي از بی هاوی درد کردم آنجا دبي دیگه حضرت عمر دبي الحمد لله كيف هاویته يعني دناكو ناس قرتيه جو تقواتيه يعني دبي شكاته ويا دويا چی دبي يا عمر بشفقت جواب نادم فيها يعني والي وانا دبي قرب شفجي مساي جرتونه بالشف دبي قد جوابي نادم ما حضرت عمر دبي تفيار دبي يا سعيد دبي يا عمر
والله دبيجي من ندخس زفيناجي بيجم بس شبركوت من إفادة دكي إفادة من دقرية زي بيجم دبي جعلت يومي للمخلوق وليلي للخالق دبي روجا مش مخلوق رايا شفا مش خالق رايا دبيجي شفا مش عبادتي رايا دبيجي شبر في قاسي دبيجي أنا خوازم از شفا خوشي جوان رأو بكر بله از بخداي خرمه بالذكر وبفكر وبعبادة بالتهجد بالشغل الميجا دبيش كاتا ويادن شي دبي يا عمر جماهير روشكي تعطيل ديكواليه ما جماهير روشكي ها نج حفتي دروجا افاناجي ويكشتني يا دبي واليه ما جماهير روشكي تعطيل ديك دبي درنايج مالي حضرتي عمر ديسا بكلامك افاده خو بدا دبي يا عمر والله دبيجي جلي مني هاي هو ابي فيستان المن دبيج ابي فيستان السر متن دبي جلي من اذا جيا بيفا تشكيدن تنا الحكم جبر في قاسي ما هي جارك از دشوم از تعظيم كما نافا نفينا خو الحفا خو حتى ابي من زهاد به بشرة جلي من زهاد به از درد كفم الخود كم انجا دبي دبي ايفارش خو يعني دبي از نكار ما بكم حضرت عمر دقريجي حمد خداج ديك اوج ديك دبي شكاتا ويادن دبي شكاتا ما يادن والي ما شكاتا ما سوني açara dibêje والي ما ikide bir dikevu bayılmıştı hiç şey istedik ya dibê viyajî brastî dibêje em yakıştırmışî waliye xwe nakin yani çima wê waliyê me bikeve çima wê bayılmış bibe dibê em vî tiştî ew nakin ku war dibêje Hezret Ömer zîver dibê ka bêje ya Saîd tu çawa viya tê îzah bikî دبي يا عمر دبي أفيا بر كورد هناك از مسلمان نبوم المكي بوم دبي جه صحابة كي پیغمبر آنين ناوي خبيب بو بله حضرتي خبيب دبي آنين أو قبيلة لحيان دبي قبيلة بني العضل وبني القار جوان قرتبو آنين فروت قد حارس كي في حضرتي خبيب حربة بدريدة حارس كشتبو أو مشركي مكي دبي وان جي آنين قاتل باوي وان قوای مبساغي جورا آنية بسد دفي فروتا وان أفانا جي وان مشركي مكي حضرتي خبيب دبي درخص تنعيمي أو جيكو ملت لإحرامي خو قريددن حضرتي خبيب درخص توي دري ودار كيلوي دري كتان وبدار وقريدا وأزيت وإشكنجة لكر دبي أجي دنافا وان دبو من دديد دبي أز دنافا وي أزيت وإشكنجة ده دبي من ديج حضرتي خبيب برسكر كو تدخوازه كو امانه بردن تو آزاد ببه هر ناف مالا خو زاروكي خو ومحمد دشونا تدبونا به حضرتي خبيب قلنا نكو محمد دشونا مداوات شونا آزادي وخلاصيا مده بيج ستريكي جبرات تليا محمد رهر ازوي ناخوازم ازوي داهي قبول ناكم ودبي بشرا مساعدة درك عت لميش خواست بو ازي لميش بكم دبي لميش اخد درك عت تنكر كوكي اگر من زاني باهولي نبج الصحابه محمد ترسونا كجمرني الترسا الشهيد بون الترسا من اللي مجا خد هاد ريش بكره بس جبونا كو دشنجكي ورا بورا تشينا بساجه بدرك عت منكر اوجي من زياده دريج نكر دبيجي دبي دست خو فكر ويا ربي توفان مشرقه قحر وبريشان بكي تيكي جوان نهله توان شافدو بلا بكي حتى نفر جوي شاغي نفر للظالمه المشرقه حضرتي خبيب وفرده جيبويا عدد يعني بله مثلا بيجي انا وكا اسرائيل تعدل براي ماي فلسطين دكا وان دكوجا وان تالان دكا كومكجين نافا وان تشيد دكا özellikle mesela temaşevani mecid ber fitara da saat icabeti ya saat ko dua kabul dibe ber fitara da hem براي ماي فلسطين رد دعاء بك هم يكيتي عالم اسلامي رد دعاء بك وهم بدعاء ونفر لأبي بك لإسرائيل جبك إجا دبي يا عمر دبي من وي منظراي بتشعف سري خديت من اليكاريا وي نكر من ياردما وي نكر ودبي وي بي هاوي گوشت جاني وي جيد كرن گوهي وي جيد كرن پوز وي جيد كرن چاوي درخستن هين صاحبو هين شهيد نكتبو هر كوفي منظرا وي تبر چاوي من دبي دنيا من رانك وجدان من مرحمتها من انسانيتها من هل ناقره اجيش ياخذ شم از كفم دبي بله حضرتي سعيد بن عمرو الجمحي سبب اكو اجهشه خود تشم از بايل ميستبم او شهادتها حضرتي خبيب لقارشي من الشهيد كت از مسلمان نبو من ياردما وي نكر دبي او من راناك حضرتي عمر
دبي حمدش خدا حمدش ترى يا رب وتا تفكرا من در حق ويدا دشنجا من خراب در نخست كو استيدا يانلمش نبم راد به ايجاد 10,000 ديناري دبي ببا مال اخو حضرت سعيد سجن بيرك اخو بيرك اي دبي فايت مرا براني اميداش خدمتها تاجي خلاص بو اميدا مكتن راحتيه امي راحت بو انت بيرك حبكي راحتيه حستكن حضرت سعيد دبيجي كام بفيا بشكل كده خورد yatırım ki bıkın dibêje. Em yatırım ki çawa dibe me bide yekî ku daha zêde bide me. Wala dibe tişkî wer hebe baş e. Dibe em qerdê Hesen bide xweda û wê xweda jî axiretê daha zêde bide me dibêje. Dibe pir baş e. Madem tu wer dibêje ra dibe wî jî hemî bela dike. Misala teqwayê, mînaka teqwayê, temsîla teqwayê temamê sahabeyê pêxember giş di hayata xwe de giş muttaqîne. Yani müminin, Müslümanın artı muttaqine lebeli özellikle mekut navavan da me evya. Ev kır Said bin Amir el-Cumahi takvatiya wan gelek zêde bu. O Hazreti Xubeyb jî her wiha. Hazreti Xubeyb. Teslimiyeteke wisa ku manaya em bêjin ya muttaqîne, manaya insanê ku xwediyê teqwayê به اشکره هر وهاتینه جمع مروا سیده مالات آوا او بیانی بله خود پیغمبرش ترازی به دوی مسئله تقوی دا بگو ما مرد کاره گلک تشتا مرد بیجه نفس مثلا دجمنه تقوی نفس سیده yani mesela nefsa merva mazlum ve nefs Resulullah aleyhissalatu vesselam derkeş harbeş cihad ve digere zivra ser sahabiya دبي رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر دبي أي قال لي الصحابة من حربا شو كم هات الحربا مزن صحابة دبي يا رسول الله في شلة هافيني أمتي أمبرشي دنافا في قمصان عربستان دنافا في توز تباري ده وحربا شور دبي في جهاد مستر جهاد هيا رسول الله عليه الصلاة والسلام دبي بلي جهادا بنفسير شخص كو خباطة بخورة بك أن جهادا مزن أول لو راد بي أعدى عدوك نفسك أن دجمنتي بيشتر أن دجمنتي غدار نفسها تيج بروي قاسي شقات تشتي رحماني با رباني با إسلامي با ديني با نفس جي حزناك جي عاجزة هلا تقوى ذاتا تقواتي جيل نفسي تنگ نفسي پريشان دكا تشكي وكو ناكي كي تقواتي أول ذاتا كو مخالفتها نفسية نفسي البته كي مخالفتها حزناك بروي قاسي تمام پیغمبر کو مرشدن معلمن مربین topluma خورا چاغي هاتنه امر topluma خو کریب تقوای وصیت وان کریب تقوای مثلا سوره الشعراء ام دنيرن ايات 106 اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون دبي براي وان نوح قوم يخرج وما قيهن تقواتي ناكن قيهن خوش شركه جبوت پرستیه جو كفره هم خل محفظة ناكن شعراء 124 إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون هود حضرتي هود بيش قيهن تقواتي ناكن شعراء 124 إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون حضرتي صالح دبيجش قومي خرد بيجي قيهن خنا بارزن جهنم خدا عذاب خدا آگره خدا پود پرستی حرام خدا تشته کو خدا لموق قد خكري حضرتي لوط 161 ديس الشعراء ألا تتقون بيجي إذ قال لهم أخوهم لوط حضرتي لوط قومي بقومك قالك خراب بو التاريخ ده أوجي وصيتا تقوى تيدك حضرتي شعيب ألا تتقون بيجي حضرتي إبراهيم عنكبوت آياتا 16 دبيجي اعبدوا الله واتقوه عبادتا خدا بكن تقواتيش خدار بكن يعني بنقاها تقواتي عبادته ذاتا تقوى بعبادتي چناو اساسي عبادته سيدا زيت الشك بيجم زانينا هاتشبيه نهال لمردينه دم افطاريه ها همشريه نها تلته تماشد كن تدعايك جوانا ناشينه ايه خدا رجيا وان قبول بك ان شاء الله ورب العالمين دعاي وان بالفطاريه دعاي وان وكيدن هميا قبول بك خداش بو خوب بقرينا ان شاء الله امين ان شاء الله وان شاء الله دم افطاريه مجي ورا امي جامج فطاريه خو بك ان شاء الله دائما دم الفيدر برنامج يتكن الفيدر تماشاوان بكينا بين الفيدر بسيك دقارن بسيك
شيك يعني دقارن طبي مهاكا وصدنكو پسیکندی که مواره مبخون جبرکو در دور خوارن چنابه یا در دور گوشت چنابه جبرکو هرکس لبه روجیه پسیک درات شتاد گرن جانا چاویوان لبر وان ماسیو کن لبر ما چاویوان ویبو مبزول بریوان دا یعنی ما کوسا پیروز ما کوسا مشرف تنا مجاره کوسا مهم و مجاره کوسا گرینگ دا خودش راضی به سیده من برسه کامل یاد داوی تو سب کرتاسی تبدیم از یا رسمینا مراخت کمجی کسی که خودی تقوای به ام بجن متقیم به گشته به و آستا که رب عالم گوته به ام بجن خطایا کر کت نوا گناه جه تمامی لدچه یان دیسا رب عالم کو دیسا ور سر وان ام بجن تشتکو گوتیه دیسا و تقواتیه و تیجیه یعنی لگور رب عالم چوای yani aslında burası ve sual bu vakti yani iman sabite yani ne sabite takva sabite yani ne sabite meratibe manevi sabite yani ne sabite meratibe manevi yekşi ne sabite yani iman ji ne sabite iman ji kemdi be zededi be ki kitabı me usule yani usul kelam ve rucihat ziyadetul imani bima tazidu ta'atul insani ve naqsuhu bi naqsiha ayeti ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuna zâdethum îmânen dibe çağ ayeti me mümin artı xwendin ayeti me îmana wan baweriya wan zêdetir dike ji ber vî qazî dibe îman kêm jî dibe zêde dibe yalnız gösterga takvayê gösterga îmanê çi ye amele takwa jî kêm dibe zêde dibe gösterga wî çi ye amele însan hema tedî bê qalbê min paqij e ve tişkî nakim ev ya ne rast ev ya dereve yani لازمه بإيمان را بباوري را بنية را عمل او تفجرها بإنسان شاغي خطا گناه كاريا بكش تقواتيا خود بكذا فقط شاغي توبة بك او يا إجا كاراف في توبة daha زيادة يبدل الله سيئاتهم حسنات آيات القرآنية دبي خدا اوان گناه وان جيره بخير دنفيسينا بخيره دغه هر يعني كامبانيا كي ورا هم گناه تعفو دك هم تشكوا گناه كريه گناه تج ترى بخيره دغه هر يعني انجا عفو كرن بفي هاوي لايق خدايا لايق ربوبيتاوي الوهيتاوي مزناياوي سيدايم تبع توساكر يعني مرف دفي مرف قلبي خو مرف بدن خو مرف بفكره خو بعقل خو هر وها مرف خو تسليميتك باش بك كو مثلا او كسين كو دچن عمره مثلا دچن حج بتايبتي او كسين كو دچن عمره تدي مرد بينا اما حفتوره دابجن دوره او كسيد كن مثلا سيا خود كن طواف خود كن مرات كن تليفون خو سيلفي خود كشينه يعني وين معناها كو دچن ويدري وين معناه باش نظام يعني دكن ببدن دكن اللي بقلب الناكن مرد كاربيجي كو دور داش مثلا انسان كو خوديه نتقوى خوديه تقوى هر واد دور داش ديار دبه هر واد ميجي داش ديار دبه دروجي داش ديار دبه اوانا تبوك برچاوي مروانه بله يعني تشتكو تقويه دك اخلاص كو اخلاص مرف هبه كي خدا بكنسيب متفكا يعني كم أم الفرد بيفن أم نابجن أم متقين جي كي إمام الشافعي بيجي أحب الصالحين ولست منهم الناس صالحة مش صالحة حسدكم يعني أم نجم متقين يجي أم خدا خوازك وخدا ما بكش متقين يعني ساعات خوش سيدنا نور ريفان أوصاف خوش مدى خدا عز وجل مدى بنا وجوده إنسان التقوى به خدا جي حسدك كي قالك آية القرآن بيجي إن الله يحب المتقين مثلا سورة التوبة آياتها 4 سورة التوبة آياتها 7 إن الله يحب المتقين خداش أهل التقوى حستك سورة آل عمران آياتها 7 ديس إن الله يحب المتقين يعني إنسان كو بخوازه ببا محبوب خدا ببا سفجلية خدا ببا حسكرية خدا لازم التقوى فيه سیدای خدای پیغمبر ترازی به آلیکار دوچند دکتر یاردمچی دوچند کو لزانیگاه آرتوکلیه دبشا بلاغات زمان عربی دا آلیکار دوچند احمد تکنی رو میوانیم بو سیدای مالتا آوا به خدای پیغمبر ترازی به اما حسین ایزی که دقیقه مامای ام بدعای کی خلاص نکن جنابه بله مالتا آوا به تماشاوان نجام ایرو هاتن داویا برنامه خواه اما هاتن داویا روزه کیجی
بکاس بدیس ام رابن ان شاء الله دیس ام لوی داره بن دردم او کو ام هر وها برکت و رزق باشی ام لوی داره بلنکه سیده ام بجن آمین بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ربی مجبونا رزات روجی گرت و سر رزق تأم افطاریا خو وکن تو روجیا ما لمیجا ما دعای ما تراویح ما عبادت ما قبول بکه ببرکت و ماه رمضان یکیتیت خناوا عالم اسلام تمام مسلمان بکه یک تفریقاتی جناوا مسلمان راکه اوان برای می مسلمان اتنگایی ده چل برای می سوریه دبه چل برای می فلسطین دبه چل برای می لقفقاسیا دبه چل برای می ناو چینه دبه ترکمن ناوا چینه اویگور ترکمن اویگوره تو آلیکاریا توکا بکه حس کرنا مجهف دورة چه بکه و اختلاف جناوا مسلمان راکه ام هفدو حس بکه ام هفدو ناس بکه ام خاطره هفدو زانبه و تو قوتا قرتنا السر رمضان بکه نصیب مک و ام حقیله حق رمضان ادا بکه آمین یا رب العالمین خدای قبول بکه ان شاء الله جبود دما فطاره یا رحایه او کسی کل بر اکران خونه این دما فطاره یا رحای جهاد خدای قبول بکه ان شاء الله دی ساعت صبح ده همان ساعت دا ساعت 5:45 دا ام دی سال لگل هفدو بن حیا وینگ بین دناف خیر و خوشی دا دناف خیر و برکت دا بن ان شاء الله بخاطر ربی قاسم سیده مرات آوا به خودش راضی